Idealno je vreme za odmor u krugu porodice. Najmlađi uživaju u raspustu, a u okviru Sportskog centra Mladost ovih dana radi klizalište. Zanimljivo nam je jednostavno druženje, upoznajemo nove ljude. Baš je lepo i može da se zabavi. Raspust nam je fenomenalno, naročito kad smo na klizalištu. Ja provodim lepo raspust i danas je na klizalištu lepo. Sa društvom uvijek dolazimo i nastavimo dolazimo i dobro se zabavljamo. Volim da se klizam, na raspustu je super, valjda bi da traje malo duže. Na raspustu ćemo malo da učimo, ali ćemo se i klizati ovde. Evo, trenutna temperatura u Čačku je 3 stepena iznad nule. Bilo je jutros vrlo malo kiše, ali su putevi i dalje suvi. Tako da, Nataša, toliko za ovo javljanje. Javit ćemo se još jednom do kraja jutarnjeg programa. Hvala ti, Silvija.